Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 15 ноябрь, кезекте мен Сокулуктагы жылкы базардамын. Биз бул чыгарылышта сиздерге Сокулук мал базарындагы жылкылардын баасы менен тааныштырып чыгабыз. Бул жерде навестин түгүндө бир канча чоң аргымактар турат. Ушул аргымактардан баштардан мурун бул жакта бизде бир аз чакан быйылкы кулундар бар. Ушулар сатылат экен. Ээси менен жанымда базардан сатып алыптыр. Кайра сатамын дейт. Ислам болсун тайлары. Жетелеп çıktaydı birden aldım. Ne aldın abi? Ha, onu satırız kaydı. Üçöğün teң aldınız mı? Kayakın taylar eken bunlar? Taylar mespi taylar. Mespi çüydük eken. Yeneler eme çeç. Yenesi? Yenesi çoğun be. Çüydün beyler ha? Atası aygırı çoğun bulardı. Aygırı çoğun. Buna şu 3 kulun. Nereye katar? Tak. Kulundar, bıyılkı kulundar. Bazardan alıptır. Kayra satavuz deyit. Gördüğünüzler de evet, moyun uzun. Altı aylık taylar deyit. 6 aylık. Kana arı beri tartıp koyunca. Bunlar yemi karmalıptır da, yemi karmalıptır. Buna jal kuyruklarda kırkılılek kırkıp jasap koyuş gerek eken. Bu torta eken. Şu lüstay satılat kayra. Pazardan aldım deydi. Kayra satıverem deydi. Moğtay tiktay eken ha. Şu karası. Tak. Buna kulundar. 5 aylık, 6 aylık bir saraydan kelgen taylar eken. Kelişken taylar bunlar. Çim kara. 5 aylık, 6 aylık. Pul joğuş okşayt ha? Hey, körüңүздөр. Çu. Mına sıcaktı mangay mına. Tiktay eken. Karatay. Bunlar yem karmalgan okşayt ha? Mına uçudan paydalanıp dölü. Gün soğuk hazır. Metkalar menen koymayt da. Nomer 11 deyt mi bu? 11. nomer. Evet. Erkek taylar. Sorunlardır. Sorularını görürsün. Sorular. Kengem İslamova. Bulan bağlarını aytın. 3 tay. Bugün aldın sa pazardan? Ha, bağışlar da aldım. Kayra sıra satasın. Puluğa gelse berem pulundan. Akçasına. Akçası tura gelse berem deydi. Kança adam bunlar dedi? Bularda telefonda, telefon söyleşiyor. Telefonda berem. Ay, telefonla aytın. 702 WhatsApp nomer. WhatsApp nomer 0702 55 90 74. Bu WhatsApp. 71 700. 0771 55 90 74. Bunlar şöyle bilay nomerleri çalıverisler. Şöyle 3 tay eken. Bugün bazardan aldı. Sokulukta turat. Gavryolovka'da. Biz başladık. Bundan o jerde Jirlokta жүрген Messi degen at. 98 minge. 100 minge alındı okşayt. Aksıga get. Söte öyle. O çoğun toru var eken. Joğun semiz bağılıptır. Öyle kağıt atat bazarda. Etenden beri. Joğun argıma eken. Alaslar 10-15 gün suutasızlar, meni öresizler. Keң aka, qandaysiz?
Tartı ötör la. Durama. Tak, bu kança yaş? Yaşı kança? 7 yaş deydi. Bağısıca? 200 min son deydi. Bağız, kayaqın жылқысы бұл ана? Mesnay ba? Mesnay eкен. Так. Moğul C7 бар. Dançak оқшайды. Dançak. Süzetke tartып değil. Dançak mı bu? Kayaqın жылқысы? Қарабалта екен. Мынау ушул жерде жаш канча? 3 асы. Баасычы? 150 миң сом сурайт. Булакка чабылып жүрөбү? Сорларын көрсөтүп коеюн, а? Жерде. Номерди айтың, аке. Номерди айтып коюң. 0773 00 67 85 дейт. Айлана өрөбүз. Moğol aygırlar var eкен. Videonu tartayın degende onda oyun baştalып kaldım, o bakalaşkanın içine akça salıp koyuştu. Şu yerden yeğiş gerek o sonuç. O bakalaşkada akça var içinde, akça. Şunu bir görsötüp koyuyorlar, ondan keyin tanıştıramız. Bakalaşkanın içinde akça var, akça. Oy, bak, köks partikanı urup koyuştu, biroq жақсы etken, atı dağı жақсы eкен mına. Жер улaqına toqşuydu, kelişimde. Eğindireyim mi? O kara var eken buna, şıtır şıtır giretken. Anam oyda çoğun atlar aldırbayt pos odat. Çoğun lağalarımız. Ha, buna aldım, oğuz jigit aldı. Akçası menen ilip ketdi buna. Akçasını alıp koydu. Уже Torat inip ketdi. Tak, bunu oradan başlayalım. Tak, bu Kunan eken. J'de başka. Kunan bu? Kunan. Kayaqın жылқысы? Petrovka. Petrovka. Çüydükü bağız kança? 90 min som surayt. Linya var mı? Kanday linyalardan? Nomer dayt öyle. Nomer. Petrovka'dan Kunan 0504 06 01 9 05 деген меткасы менен сарайдан чыккан бе? Saraydan çıkıp metkası menen. Жаңы такалантыр, жаңы үйрөн чыкпанда. Oldu. Так, bu ayaktan başlayalım. Kaç durumda? Moğol boz aygırdan başlayız. Eğiş üstünde oturat. Bu jak qarap koyun. 150 min deydi. 4 ası eken, 150 min soq.
Boz aygır. Kulağına garanti. Kayakın жылқысы Байке? Kayakın жылқысы bu? Қарабалта. Номер айтпайсыз ба? 709 дейді. 47 46 33 а? 30. Болды. Жақтан моғдан баштаймыз. Моғы торы келішімді от екен. Мына есі тұрады. Жана көріп аттыңыздар оқшайды. Таза. Низа сүйлеш отады. Мен бір айланып тұр, онан даныйларын сұраймын. Бүгін енше чүйдің жылқысы оқшайды. Сұрай берейін еме, бас қанша? 150 мың сом. Жаш іч? 4 жаш жаңасы екен, а? Нелерге чауылып жүрген бұл? Түш көрілек бе, ұлақ? Ұлақ көрілек дейді. Күлік бе? Фигураларда келішімді өкене. Номерді айтты бұл ұлақ? 550 50 56-95. WhatsApp var mı? WhatsApp'ta var ekan. Oldu, çala öğreste. Canında toru aygır var daha bir. Bu büyük boylu ekan. Rokularla su tülele okşaydı. Sizler kança? 80 bin som yaşıcı. Altıga çıkarttı deydi. 3 asıga tolu attıdır. Zekası. Nomer var mı? Yok. O yaktan başlayız. Oho. Bu kara çim kara sülük kara aygır eken. Günceles. Siz kaçay? Bu asake. 200 bin som. Yaşıcı? Yaşı 7 yaş deydi. 4 ası. Kayakın жылқысы бұл әмі? Месіне, қандай олақта жүрген? Қай қазанға дағы чауылып жүріптір. 200 мың сом дейді, 7 жаш. Чүйдің жылқысы номерді айтың. 708 87 33 97 дейтін ошу. Айғыр. Чалы өрістер. Так, моғы чоң жерді қалды. Жерді. Мағауыз отырады бұл жерде. Жылып кетті ғой. Кетерсін моғыны тартауыз. Моғы теміргөк. Ес қайда кетті бұны? Сіз бе? Моғы теміргөк тартып қойшы деп отқанда жана. Баштайлы. Бұл құнан бұ бұшты ө? Құнан екен. Қана дейт? 3 жас бұшты екен. Қаяқын жылқысы бұл әмі? Белогорка. Бағасы қанша ол қалады? 110 сұры отады екен, а? Номерді айттың әмдәке. Номерім ба? Ова. 707 31 40 18 18 екен. Бұшты. Бұттарын көсетіп қойайын, а? Тақа қағылған ба? Қағылған бұста, тақа. Азып бақа тақасы жоқ екен. Oldu, жылы өрелі, моғылар қалды дечен. Тезен, кетіп қалдыңыз дей, тартайын десем. Кетіп қалдыңыз дейм. Сұрай берейін, а? Қаяқын жылқысы, қанша жаш дегендей? Жаңасы 4 жаш, ұшы едік екен. Басы қанша олып қалады? 200 мың сом сұрайды. Улақа салынған ба? Емі салын отады. 200 мың сом. Жана көрсөткен жерде. Номер айтасыз ба ке? Номеріңіз айтасыз ба? Айтып қойың. Номер айтып қойың. Номер? 0705 96 79 92 дейді. Болды, рахмат. Амоғы дағы жейді қашқа. Қандай сәке? Сіздікі қанша жаш болып қалады? 4 асы, 7 жаш.
Qayaqın жылқысы бұл ем? Тачасу. Бұл жақты қала. Оша аэропортта улақта жүрөбү? Аэропортта улақта жүрөт екен. Бойы бийик екен. Бойы қанша болып қалады? 1.65-тің төгөрөгі дейді. Жақшы, өте жақшы ат екен. Номерді айтыңында. Жоқ па? Бағасы қанша болып қалады? Сыр болбаса. Бағасыча? 250 мың сом сұрайды. Чесі жаш екен. Бұл жерде біз көпшілік аттарды көрсетіп шықтық. Базардың ішіне кіріп, жылқыларды таныштырабыз. Жақсы жылқылар бар екен. Ama temir gök var. Şunu cana tartı öttegen. Şu temir gökte biz көрсөтөбүз. Buraya gelip görüp oturdık şimdi. O temir gök. Qanday seke? Bu sizdiki de. Bunu ertemenen tartsam gerek öyle. Başka birөө minip turab ele? Bunu surab ötöreyim. Yaşı qancha? Yaşı 3,5 yaş. yaş. Üçte жазгасы екен. Бағасы қанша болып қалады? 150. Қаяқтың жылқысы? Қарабалта. Улаққа үйретілігі? Улаққа шаулелі екен. Номерді айтыңында, мұна ұшыл темір көк екен. Үшті жаңасы болып атып тұр. 0500 67 39 40 дейді. Болды. Шала өрестер. Анда mesela biz bazarın içine girdik. Alğaçqı oğu C'de Qashqayğıdan көрсөтөбүз. 10 жашта экен. 10 деген меткасы менен турат. Эсмен жанда. Айта бериң аттын элер. Үйірге болот да. Үйірге жарайт дейт. Мына улакта травма болгон дейт. Ачыгын эле айтайын дейт. Үйүрүнө гарантия дейт. Өзүңүз үйүргө койдуңузбу? Өзүм койдум дейт. Мына могу алдыңкы сол буттан травма алган дейт улакта. Өзү жакшы айгыр экен. Бою канча болуп калат эми? Өлчөп көрөлексиз а боюну. Мына ушул айгыр экен. Үйүргө сатам дейт. Өзү дагы үйүргө коюп туребиз, эми сатыш керек дейт. Баасы канча болуп калат? Баасы 150. 150 миң сом сурайт. Номерди айтыңыз. 709 менен 709 42 64 64 дейт. Кай жерде турат өзү? Бишкекте турат экен, а? Быйылкы кулундар. Мындайча айтканда жабагы деп койсок болот атмы? Жабагы. 6 ай, 7 айлык кулун бар. 6 ай, 7 айлык. Кайкын тайлары булар? Булар сыгатаныга. Сыгата, чүй. Чүй, сыгата полкро. Полкровка. Улага жүгүрчүлөрдө сорт ушундай. Универсал. Универсал. Турпайт. Кирет. Кирет. Өтө жоон өтө ичкен эмес, а булар? Жок. Жон биздей болбойт. Сендей болот. Мендейби? Болду, болду. Ширай. Мына ушул тайлар. Мына өтө Мына шекереп турган тайлар. 6-7 айлык тайларбы? Ой. Мына жаш кулундар, жабагылар. 1.30 чыга булар азыр? Мына 1.27 накла 1.30. Бул 1.27, мына 1.30 дейт. 1.30 жак. 1.30дан. Арты кең экен а мына каранына. Өтө. Көп килограмм. Стандашты билесиз. Канчадан булар эми? Мынасы 55 миңден. 55 миң кара. Торучу? 55 тория. Улам 40 миң, мына 45 миң. Мо кара жер 40, бул 45 миң, мо тору менен кара чоң экен. Бар 55 миңден дейт. Номериңизди айтыңыз. Öyle bir bey var şundan tatlı. Кайсы бе? Кайсы тору бе? Numaram 79 bin, 10 26 26. No 779 10 26 26. Akimo dep çala öresler. Jaş taylar eken. Hatta 170 olsa gerek boyu. Boyu 1.70, tөгөрөгү дейт мына. Боз базыр. Boz abi. İçindeki 4-cü balası deyt mына. Ушул карагер бие Аким Оғыздығы азыр номерлерін айттық. Төмендегі номерлерге чала өрестер. 170. Орлов, а? Орлов. Қаяқын бейсі бұл өзі? Bu nemeden geldi? Москва, Россия. Nemeden geldi? Omskiden. Yok nemeden geldi? Rostov'dan geldi. Rostov. Rostov'dan geldi buna. Rostov'dan geldi. Şu dep koyayım buna. Nomer? Nomer şöyle de. Tak. Tak. Oldu canım. 779 130 min som deydi. 10 29 29. Boğaz ha?
12.000 dolar katka koyuldu. 12.000 dollarlık atqa koyuldu. Koyuldu. Buyoqqa kelip koyuldu. Ha, bu tür balası men geldi de. Былтыр баласы менен, а? Ha, balası çoğaldı. Баласы чоңойтуп мына ушул бейекен 130 000 сом 10-26-26 0779 менен чала бересиздер. Болду. Кезек кайрадан тайларда. Могу көк тай бар, темир көк тай. Сатылат экен мына, палтарашка окшойт. Эсчанда. Бу каяктын тайы? Чүй сокулук дейт. Баасычы? 80 000 сом дейт. Өз каяктан келген? Шеде туулып өстүр, палтарашка. 1 жаш 1 ай. Кеч туулган беле, а? Кеч туулуптур, 1 жаш тай экен мына 80 000 сом. Азыр номерди алып калабыз. Сокулуктун тайы. Номерди айтың, эке. 0501 30 22 24 WhatsApp бар. Жөн чалыш керек, а? WhatsApp жок, жөн чалыш керек экен. Bu kichkintoy taylarning esi yo'q o'xshaydi. Tak, mo'g'u to'ri taylar bor ekan, mana o'ta cho'ng. Stigiy taylar ekan. Taptay. Ha, boshda. Taqin taylari bular? Chuy, Rossiya. Chuy, ha? O'ta cho'ng. Mo'm bo'yi qancha chiqib qoladi to'rini? 1.55. 1.55. Qara ger bor ekan, bog'lar qancha olib qoladi? 130. Bu 130 000 so'm, bu 100 000 so'm deydi. Şu taylar ekan. Çoğ taylar. Nomerdi alıp kalabız. Nomer yazın. Nomerdi aytın aka. 0559 540 540 deydi. WhatsApp var mı? Şurada WhatsApp var ekan. Şu taylar. Bu sokuluk mal bazarı. Biz videonun jin tutadık. Negizden tay menen çoğ argımaklar köp. Buna bıyılkı kulunlar, jönököy kulunlarına 20-25'ten 40 000'ge çeyin var o da. Parodaları 50-60'ga çeyin. Buna bıyılkı tuğulgan jabağı 107 000'ge satıldı, bazardan aldı. Biz videonun jin tutadık. Anda mesela salamatta kalыңыздар. Klass başı kommentariy kaldırıp, bizim kanalına katılıp ketіңіздер.